razumljivo. Pa jedan od savremenih ili modernih oblika sekularne religioznosti jesu i zaista same partije. Svaka partija, ona je u stvari neka pseudocrkva ili paracrkva. Ona ima svoga vođu koji je božanstvo, onda ima sve te spise, to su programi, statuti, onda ima apostole svoje, to su ovi koji ideolozi i ovi koji propagiraju učenje, tako dalje. On ima svoje vernike, to su sledbenici. Onda ima isto tako svoja sveta mesta, onda ima svoje svete praznike, zatim rituale posebne, simbole svoje i uopšte tu zaista ima nečega religijskog i to je jedna prirodna ili magijska religioznost.